gutera ari na mathikone jau gutararirwe mantu ja Professor Kithure Kindiki yake ikura kinya Secretary General kia makia UDA Cleophas Malala na aratambuire governor county Tharaka Nithi auga na itete ngugi obwega itera ngugi antu ba county Tharaka Nithi na inyage siasa tekari kidogo auga na ndine yo makosa gitiki kia governor kieja governor na ipindi birege sheria na governor Muthomi Njuki ari gipindi ne kiabire auga na ndinde kiraba kwenda gutigira na ati governor Muthomi Njuki akiumo urio gachoka ari governor county Tharaka Nithi akethro ario kiamo kia Muthomi Njuki kiambio kia UDA na era baraba kwenda itebia governor nontu bari kunya bunge bako bienda abera na ndike thoro bukwenda tonye ni UDA no rio kona tigiti ya UDA tumusupport tuike governor county ya Tharaka Nithi gatumuthikirie tuigwe ure ugire. Mimi nashukuru gavana wenyu huyu gavana amekuwa mtu steady sana. For 10 years you've served your people well. Ningependa kukuomba gavana, ukitoka mimi nataka chama cha UDA kibakishe hii kiti yako. Ningependa hawa viongozi ambao wanatafuta kukuwa magavana, nyinyi wote mnatosha. Mimi kama Secretary General I'll be fair. Yule ambaye atashinda nominations ndio tutapatia certificate. Sasa hata ufanye nini wewe nirudi kwa wananchi. Mimi nitakuwa very neutral katika nominations za UDA. Tuhakikishe kiti hiki cha ugavana kimebaki kwa chama cha UDA. Sasa wewe ukitaka kupata hii kiti ukuje kwa chama cha UDA. Secretary General kia makia UDA message hiyo kuigua akira akiuga kwenda botonye UDA mei baraba kwenda kura chiai chia gite kia gavana no korirua mubunge wa Tharaka Gitonga Murugara no kenda na reau mubunge wa Ekuru Susan Ngugi Mwindu na reau no kenda mbunge wa Mara Kareke Mbiuki na reau no kenda na babonde Patrick Munene na reau na rimwe thairo ekiendra ringianga no kenda ringi ati ukienda kwa reau rimwe reau rimwe omba kumira ukaigua ukwigua kwenda ringi ukaigua ireka utiu akata kwenda kuthimania reau no Kalonzo siasa cia Tharaka Nithi reau tumenyethero na kwenda ati kwenda Baubonde iboera ake urio kwenda na gite atia na tonye UDA no korirwa Patrick Munene Kareke Mbiuki Gitonga Murugara baubonde ibake amakia UDA Susan Mwindu no TSP bonde Kenya Kwanza kuga kwira antu bauthithie ni atia ibangeni bugite atia botonye UDA tebu ake bwarirwe tebu ake bwarirwe gwachokere kwaringwa siasa cia ndagace muro joga kothima muno na ikiaza chietherito chietharaka igitarira ja na nontunio ndagace unio antu bauna irabetete babu buga ikolinga atu tuga ikunera kurumano kunera ndagace ne sasa kwa no kemiru getu na no giukora ogira kere kwira wata kuzungusha ili uja kuthiota inya kuthiora kule ora kini no kuona ora ona mtu agwatwa mashati uga aina iwa njara agitana ndi tuga atia kuthiota anthiotania no kemiru getu no giukura kwa kuna ganaja ande akiunira ndagace une yuna etete kwa mheshimiwa Murugara na ndi na araura kwa neo muno gisiasa muno akira nyati thondekete go iwake akira go nyati thithitie ndagace kunira mtu eta kwawe na agacoka muno go Susan Ngugi Mwindu no rare siasa yu muno ai mathikone uno chiejire na Susan Mwindu na ejene mwanka auga kethiro atithiro akuthithia waka agachiritaniria augite barude taiki 11 nene nkanite biwa karude rambi taiki 11 ni wangu nyumani Murugara na akwa story Yesusa kuga taiki 11 bakaruda rambi kenda Murugara achokia migabuga ngavana Njuki na ariye na ngavana Njuki no tugie ka Njuki ka county na ugo imbari ndariye na ngavana uga akathondeka tigeni ya mathiko oragia uga ndo Murugara kuruga muga ngavana ukiukira
papa no mantu makandaga jaka na uga gatira utie bachi county ujoto twachombe cha kongera kiri papa no nene uga Malala bare atugeta no na ara twachombe cha gwaka na gavana no akorongama na ugire imaika barabara iri rungura thirikari county na nyandaga ceu no bwirite gwaka na ire mibango ne gwako aba kubanga gwaka lakini nwe Susan tariki 11 chiokinya na ejere na atura into bya kwambe gwaka kagoto no mudanga na ndeuga lakini ugatwika Susan na turite kagoto na mudanga na nakwenda gwaka kauga ana bakenda gwakire ithe atigitatia ati nionda mumakire no ntugambi bu bwakarija bora King Solomon bokuria mwana na thura no ura uga mwana na gitanwe maita zairi no ntumbere ma Susan ninywe no wawe no mwana we murugara no mwana we na nda bakorwa na bonde barendo bathura no tute kwenda ugitai igamba riu urarika mwaka na ndi agitire ora guturutererwa ntere cio igere ciatigirwo ing'aniri abera ndi muntu akenda gwakira mwana we akenda mwana akenda gwakira ithe atirega lakini na ita na mbere gwaka na ngategera nani ntigire gwaka bwega na ari ukaremerwo tayari gwaka no tubathikirie tuigwe twari uko tukina nchongo gakothima tugitura matiru cia waka gakothima na neskito yete toyori takathanga twete gutura mario materials twende waka kathuma makato fix. Governor, hawa watu wanataka kusikika kitu moja tu, walikuwa wanalilia sana. Tunajua hiyo barabara ni ya county, hiyo bridge tuliongea na wewe ukaniambia utakuja utengeneze, but unfortunately or fortunately sasa nasikia kuna mambo mengine, mipango mingine, sijui kama county imeshindwa ama hujashindwa, na ikiwa umeshindwa tangazia watu wajue umeshindwa, ili mimi niende kwa Malala na central government ile iko Nairobi nikuje nitengeneze. Bwana Murugara, nimesikia vile umesema na ni ukweli hivyo umesema. Indi ciana iri mucie igacha kuona ni kwenda gwakira nyomba ethe atiuga gatiga gwaka areka makamba gwaka igacha kurema iwithe agacha uge inwete akagwa na nyakie komoka, alafu tunamalizia. Asante, umejibu swali la hawa wananchi vizuri. Sasa hakuna kusema Murugara hajafanya. Tukuyagulia laiska ndagachakara tulera gwaika njinjiti ka njinji. Tafadhali menya tuingeria twakirwa wegua na kwenda gwaka nake kaujure thomi njoke na bangite gugaka na antu bari bakumuchambia mono bakiona barabara eno ta tere yake achani batutethia nonto bure yura kairi itembake na mpui tukarota thina ta yato ine okairi siasa ichi agakothi mana chichi akariu siasa iringi mono na nkona jeka Susan abangite arendo ciakano koba kothi arume nonto nyana ale mara aerete ekirite kareke njuke gutu na ndi nkona nyo Murugara kwambirio mwaruka ngona jeka ijo siasa abangite agakoba kothi arume achiake acio lakini bwabunka akaire siasa ikiringa kwa chia maendeleo aibutuga sinana nike maendeleo bukarumana bukaruo ikuringo jana nde ubo sinanira kwa kandakasa bake kwanza bakomba kenya kugwatanira bakenje kanguruki batigwatane bashimbe kieni kiage ibagite buria kana mumweje ugana ndi nuntu ndirabangite kwa kandakasa na Susan yako akana nyangete ate kamba kerea ile ndirabangirite gakothi mambite ngakere twichinda na kimaendeleo sawa buru hiyo siasa inja ga buru na nyaga bana muthomi njoke nkona ora ugambi bu ugambi bu na thiria na ntu ba Susan batigwa banganiri ba Murugara batigwa banganiri meo tu mu gwako mo kamatera bo tukona bara Murugara twatunganya garagacika Murugara twamuburaga nukubona jo arugake no na waka bara Murugara nontu na wakare natie kuriga waka nake atutethi basi nontu na bantu bara bauna muro jo joga kothima bate kuria utigwa kumero bate kuria no ne county kana ne national bunga kindaga caithirwo ere bombe kuna ikyo akeba bombe kuringira au nyomwera betete na ara betete nontu nkurikana kwiro twathithitie rugono mbura yurite gwatuika antu bate kumba kuringa kandaga cakau bau na nderengi mwanka ekuruboragia mukai bakengo inyanja nontu kwimbere gutire but ine utuko
bokari thoko mara baingi iba kwenda kwana kuruga ile ama Muisraeli ga ombre ile kura watu iro sendikara rara no ethro kaura goka bainyorwe nandi inkulikana rugono rutu kiruthithia gutwikite bamo barenda go cross the other side beta kuruga na ruje iruimbere gutukumba kunika muntu ariuga inya mukuru obo mwenga nuntu atere wate atera iroye mugeria iroye mugeria na maharara akora jeka kuino hararire na ndi antu bara bakora thina iucio nthe bagakirwa ndaga ceu bate kuria muno rio gaka nake na kinya bakomba kugwatanira bake njega nkurukire inya ruje rweja kuimba ate rutitane nuntu itwije ndaga cano wake lakini waka kandaga ca ififi ruje rira mbure kaure nene getako ko bakomba nya kugwatana bake njega nkuruki kana mwake ungi nake rengi sawa